Bambu bari, itu bambu itu kayak apa nama itu bikinnya loh, itu from outside 3 घंटा, jadi jaga sih. Kori jaga kori best. They have seen these people. They have been residing here since 1 century, and everyone in this village, there are many small kids. Old people are there. There is no road connectivity. There is no water facility. There is no current connectivity. They are living in a complete remote area. So far, government has never visited. No minister, no MLA has come to visit them as per their report. So they have demanded, they have appealed the state government to connect the approach road leading to this bamboo bars. And in your higher, so 50 nose wooden shawl we have distributed, and also some eatable things to the small children. We have interacted with the villagers. They are very happy with the visiting. And also, bro, ini Hanai CPM Sorkaro, tak boleh mati di Sorkaro. Asal posisi lain mau bro, apa nak dia? Bro, ni onek tu, terus kurui tu, kurui kari, kurui lama kurui pandawo. Jono konro hiu, Sorkar payo, kamu jono kan eknya. Ini ia berapa hari? Ia berapa hari kan dah? Kami ni buat pandawo. Tapi bis kamu tipe sarono sebelum count namai. Apa tu nombor? Kori lain tipe bis tipe saya tu gore-gore susah. কিন্তু তিনি bambu bari di kene ma sai lawan sai har bari kene ma jagao tu ro ita thabo lama klai mo tungia habu hatai ka sai chuma phayo sa bonta tu ya kole ula ta suni chuma phaya mo padawo gore susah tu le BJP protar ke tamo abo complete অপপ্রচার জনগণ সি পাহা ব্রনি পলিসি ব্রনি রাজনীতি তুমু বিস্তাম 100% জনগণ ব্র বাইক্রই যদি প্রাইজ তুমু তাও বিজেপি নি তুমু ব্রনি মহাবো ক্রিকা জনগণ ব্র লগে ক্রই যদি প্রাইজ তুমু কাইমো আমো পান্দাও চিনি তাপুরন নাও সুঙে নাই মাইও ব্র 100% দিকামো থাবাই না তুমু যে জায়গাও রাজা থাও আর ন ব্র থাবাই আরিয়া দে হামবাই খাজা